Александр Пушкин ихьӡызху аҳәынҭқарратә музеи аҟны еизеит алитература знапалаку апоетцәа, апрозаикцәа, апублицистцәа, аиҭагаҩцәа еиуеиԥшым ажанрқәа рҿы аус зуа. Антон Дельвиг ихьӡызху апремиа Урыстәыла ашәҟәыҩҩцәа рыбжьара иналукааша премиоуп. Уи аиуразы иқәгылаз хышәҩык инарзынаԥшуа ашәҟәыҩҩцәа рахьтә жәибажьҩы алауреатцәа алыркааит еиуеиԥшым аноминациақәа рыла. Дельвиг ихьӡызху апремиа аиуразы иалхыз аусумҭақәа рхыԥхьаӡараҿы иҟан Мушни Лашәриа ипоема ахьтәыуазцәа. Арҿиаҩы уи аԥиҵахьан аԥсышәала ҩажәижәаба шықәса раԥхьа. Аурысшәахь еиҭаганы акьыԥхьанабаз ҩнызқьи жәаха шықәса рзоуп. Уи цәаҳәалатәи аиҭага ҟаиҵеит апоет аиҭагаҩ Денис Чачхалиа. Ари шәҟәны Аԥсны иҭыҵижьҭеи шьҭа ҩажәижәаба шықәса иреиҳау. Уи имоу раԥхьаӡа абри урыс бызшәала иҳарцәажәап ҳәа иара автор игәы иаанагаз аламҭала азыҳәан сара исыдигалан ари цәаҳәанҵалатәи аиҭага ҟазҵаз сара соуп. Уи дахәаԥшноуп иахьа аурысшәахь Синельников иеицырдыруа аурыс апоет аиҭагаҩ Михаил Синельников иахьынтә иҭеигаз. Хымԥада апремиа иаԥсоуп ҳәа иахьирыԥхьаӡаз ари хҭыс дууп аԥсуа литература мацара азыҳәан акәӡам аԥсуа даҳәҳатә культура азыҳәан иааидкыланы иугозаргьы. Анаҩс ахьтәыуазцәа сахьаркны иҭеигеит уи Михаил Синельников. Иара иажәақәа рыла аҭоурых зныԥшуа апоема аҟны ибзианы иаарԥшуп ажәлар рфольклоргьы. Иара иҳәеит аиҭагараан уи иаҵаз афольклор аиқәырхара хықәкыс ишимаз. Сложность перевода этой вещи в том, что в ней присутствует фольклорная основа. Вот. И тут очень опасно для переводчика сфальшивить и сказать, в общем, исказить народный дух повествования. Я должен сказать, что эта поэма вообще удивительная концентрация образов и мифологии, и фольклора. Весь Абхаз, и поедание о нарцах, и эпос, все это, и вся Абхазия. И Абхазия и живая одновременно, современная в ее живописности, в ее красках, и одновременно историческая Абхазия. Мушни Лашәриа ишәҟәы инапақәа ҩнаҳамҭас ириҭеит арахь имҩахыҵыз. Мушни Лашәриа Дельвиг ихьӡызху апремиа анаишьеит Урыстәылатәи афедерациа аҳәынҭқарратә дума аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Андреи Исаев. Изеиӷьеишьеит рчиараҿы ақәҿиара дуқәа. Саныҷкәыназ аахыс Пушкин иҩымҭақәа реиҭагара иԥсҭазаара ҭҵаара садҳәалан, аҟнытә Пушкин иԥхьоз дарбазаалакгьы Дельвин итәы изымдыруа иҟалаӡом. Иашоуп, сара исырҭалахьаз ҳәала, аха сара сымацара сакәым ари зауа аԥсуа литература иаанашьахоит, Аԥсны иаанашьахоит. Иазгәаҭатәуп Мушни Лашәриа аԥсуа поезиа антологиа дшавтору. Уи игәаанагарала антологиа аурысшәахь еиҭагатәуп. Аԥсны жәлар рпоет иаԥхьаҟа ишьҭоу аусқәа рацәоуп. Асида Малеиԥҳа, Акоп Кәышьан, Аԥсуа ҭырқәԥшра.